E whawhai o tua, koe tamai alo mo e lau maari e Mount Oni. O tau whakatataha mai ke whakaheka e tamai o eiki a ton kami whinau ki hono nofoanga. Ta wholowholo mai au tau eiki ko sisu kalaisi. Ko au pia ai toi tuu mo e mo ui. Ko i au tui piktai kia te au neongo kua pekia ka tene mo ui pe. Ta ilonga ai au mo ui mo tui piktai kia te au e ikai au pito tene mate o tai ngata. From the Gospel of John we hear these affirming words. Jesus said, I am the resurrection and the life. Those who believe in me, even though they die, will live. And everyone who lives and believes in him will never die. E so ne lau ma ki tau tolu I hoa tāni. Romans chapter 14 verses 8 and 9. And it says, if we live to the Lord. And if we die to the Lord. So then whether we live or whether we die, we are the Lord's. For this is the end. Christ died and live again, so that he might be Lord of both death and living. E ka pau tau mo ui o tau mo ui ma e ki. E ka pau tau pekia o tau pekia ma e ki. Ko ia pe o tau mo ui, pe o tau pekia. Pe ko mea e ki pe ki tau tolu. Seuke. Ko mea ko ia na pekia ki ai a kalaisi. Mo toi mo ui, ko uhi. Kene e ki he pekia mo ui whakatau osi. Amen. Tukai mua ke tau taka I lolo ai tamai o eiki. I e tau tui ke huawhai o tua. Toka a toni, I e nonga, ta moe fie malie, ai o tua koe tamai alo, moe lau malie Mount Oni. I mange au whaango fulu e himi ke tau toi hiwa. Ke whakasi o mai ke kau mālolo, ko hawa tu ke langei, fe, e nau nofo. Whakasi o mai. Si tau whakamalo ki he eiki he tofa o tau ala o fou he u mamahini ke mau ai pureanga o whakamalo ki he eiki he tofa o tau ala o fou he of God. Let us now commit his body to the ground, ashes to ashes, earth to earth, in sure and certain hope of the resurrection to eternal life. Through our Lord Jesus Christ, who died, was buried and rose again for us. To God be the glory. O tau momoia a toni kami whinau, ke tau kup mafi o tua.
Ko ia o tau tuku hono sino ki he whanua. Ai kere kere ki he kere kere. Ai efu ki he efu. Ia ilo pau. Ka ilonga aki nau tolu o pekia i he iki. Te nau toi tuu ki he mo ui ta ngata ia kalai sisu. Gloria o ta ngata e meni. Ta koe kelesia iki ko sisu kalaisi. O whalahi ai o tuha koe tamai. Ta moe whiohi o lau mari e Mount Oni. Ke nofu mau ai ne o wha. Mo meriame, whanau. Mo tau tolu ko tope he ahoni o na hiri. Kai whaipe o ta ngata e meni.
Wata patu ke tua lang. Wata pu ni ke pekia. Wata pu ke kau tahu lagi. Wata pu ke hoi. Wata pu ni. Wata patu ke fahu. Ada mau gi pamalo mau kita tahu faos. Aton. Pamalo tu ke orang family ko to. Bege wi to mo te ngai I fana pa ya. Cái hồ phải ta mua niên, giờ mà nó kiếm mà vậy. Cái mà bắt cái cú bị ta ha uống rồi xin nó có to. Vì vậy này mà hoa cái này phun của mà, cái vác áo ta có lo của mama. Phải ana ku Filipe ia ko lala. Ko baka na siwi mo nugo siwi mala. Ko ahoy tanga loy mat. Mo tatawa to aton mau ofat. Mo at. Ka to mau off. Ito nga family. Kapalot ikaw tawra iki. Si vai vai mau mutai ni. Eu dia psia tu avai ni. Pamalo de si kai nga off otate. Mutung tai ni. Nai umai, sai tau ngon nai. Pare lot, tau ngau mai aki. Ofa fra watu. Ofa to ate motor. Quay tàu dia to ngau pe. O ngari kalai ga ya no papa ni. O ma fia lá ya family. Dia ofa mo fai. Mo ye ni bo ga lo yo ma lo mata. Wa malot. Jika fifine ko tapi mari mai ki family mo monga so. Nakada ta o agi mo dolo monga to koni. Ka de lava ele ko to mi ko. O tu pamalo mo no timbu tol. Pamalo lah jika ing to ape. Behiri ben. Pokya to haki ki fogi. Tau batu Poi nella lavati che ti ha messo, ti vedeva ballare a tau. See